28 ліпеня органам гандлю Беларусі спаўняецца 100 гадоў з дня ўтварэння. Сфера гандлю адыгрывае найважнейшую ролю ў забеспячэнні сацыяльна-эканамічнага развіцця дзяржавы. Ад яе дынамікі шмат у чым залежыць дабрабыт спажыўцоў. Напярэдадні прафесійнага свята наша інтэрв'ю з прадаўцом крамы нумар 9 «Родны кут» Шклоўскага раённага спажывецкага таварыства. Карэнная шклаўчанка Наталья Дзёміна волей лёсу выбрала прафесію прадаўца. Працуе ў сферы гандлю даўно, а таму, нягледзячы на ўсе цяжкасці, любіць і шануе сваю спецыяльнасць. В профессию я пришла с 95-го года. Так и работаю. Работала просто продавцом. Вот уже 4 года, 5-й год стала исполнять обязанности заведующей. Коллектив у нас очень дружный. Недостачи нет. Работаем неплохо. Слаженно. Работа, конечно, очень сложная. Складанасць прафесіі прадаўца часта заключаецца ў тым, што гэта работа з людзьмі. Не заўсёды пакупнікі могуць быць у добрым настроі, а таму прадаўцу важна знайсці падыход да любога пакупніка. Самое главное в нашей работе, это, конечно, будет честность и вежливость с покупателями. Потому что в наше время уже люди где-то в какой-то степени, кто-то озлобленный, приходит кто-то с какими-то обидами, высказывает, где-то что-то кого-то не устраивает там по товару, по чему-то еще. Терпение нужно. Невялікая крамка крокавай даступнасці ў сваім мікрараёне карыстаецца вялікім попытам. Заходзяць сюды не толькі пастаянныя пакупнікі, але і госці горада, якія проста праязджаюць міма. А таму асартымент магазина імкнуцца рабіць шырокім. В нашем магазине все практически можно купить. По товарам первой необходимости у нас всегда есть хлеб, молоко, то есть все такое. Работаем по заявкам, тоже все, что кому нужно. Если к праздникам какие-то торты, то это всегда можно у нас заказать по предварительной заявке, и все привезется. По ассортименту тоже у нас всегда проверяется, чтобы было по ассортименту все. Ассортиментный перечень у нас всегда практически все есть. Важную роль у любой арганізацыі, нават невялікай, адыгрывае калектыў. Для паспяховага функцыянавання і развіцця крамы ён павінен быць адказны і згуртаваны. Нашай суразмоўніцы ў гэтым плане пашанцавала. Всего у нас 5 человек работает, 4 продавца и я. Сейчас я на смене работаю. Тимошенко Юлия, тоже она вышла из декретного у нас недавно. Будет год как работает. А так девчата все уже. Петушкова Татьяна, сейчас она в отпуске находится, Белясова Юлия, Козлова Елена. Все девчата ответственные, на всех можно положиться. Все уже тоже с опытом работы. Молоденьких нет у нас. Была девочка, сейчас ушла в декрет, но она тоже так ответственная, все относилась. Коллектив слаженный, дружный у нас. Карыстаючыся выпадкам, гераіня нашага сюжэту спяшаецца павіншаваць сваіх калег з прафесійным святам. Самое главное в наше время, конечно, это же здоровье, тоже радости в жизни, чтобы было, мирное небо, чтобы у нас было всегда над головой. Я не знаю, побольше позитива, искать даже самим в себе. Гандаль быў і застаецца адной з найбольш важных галін эканомікі і развіваецца сёння як ніколі дынамічна і імкліва. Штогод у Беларусі з'яўляюцца новыя гандлёвыя прадпрыемствы ад магазінаў крокавай даступнасці да ультрасучасных гандлёвых цэнтраў і гіпермаркетаў. Увага і добразычлівасць у адносінах да пакупнікоў, добрасумленнае стаўленне да сваіх абавязкаў, прафесіяналізм з'яўляюцца адметнымі рысамі работнікаў гандлю. А таму пажадаем усім працаўнікам у сваё прафесійнае свята вялікіх поспехаў, цярпення і заўсёды добрага настрою.